Podrum Radovanović, Krnjevo. Na očuvanom dedinom vinogradu u Krnjevu, doajen srpskog vinarstva i pravi umetnik sa vinom Miodrag Mija Radovanović osnovao je 1990. godine Podrum Radovanović, prvu srpsku privatnu vinariju orijentisanu na stvaranje visoko kvalitetnih vina. Jedan od najboljih i najiskusnijih srpskih vinara znao je da udruži darežljivost prirode i ozbiljan i sistematičan rad, najpre u vinogradu, a zatim i u samom podrumu. Podrum Radovanović je danas jedna od najuglednijih privatnih vinarija ne samo u Srbiji, već i mnogo šire. 30 hektara vinograda rasuto je po padinama brežuljaka na oko 220 metara nadmorske visine, na zemlji na kojoj su prvi put vinogradi zasađeni još davne 1831. godine. Dodatno, u kooperaciji Podrum Radovanović koristi još 25 hektara vinograda. Zastupljene sorte su Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Prokupac, Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc i Pinot Grigio. Kapacitet vinarije je 700.000 litara, a godišnja proizvodnja je oko 250.000 litara. Za više od 25 godina koliko postoji, vinarija Podrum Radovanović osvojila je brojne nagrade za svoja vina širom sveta, takmičeći se na nekim od najrespektabilnijih internacionalnih ocenjivanja vina. Danas su vina ove vinarije jedna od najboljih i najprepoznatljivijih vrsta srpskih vina. Podrum Radovanović posjeduje degustacionu salu kapaciteta 50 mesta. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog videomaterijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.